he video thil thleng tak tak karon soi tura hian thil engemaw a thleng veka thil thleng pathum ani dona Thlahrang le thlam kai noi ani vek don wangin Thlahrang chanchin ti po in a soi thei ome zan khat chu kumsang kha chakwa som pakwa ani a pawalai pakhat Rick Archie an chena khopui Milwaukee Wisconsin a amu hi a har hlala a chan chu amut na khuma che dot dot wangani a har hi anupui Margaret abulamu chu lo chena samai a thokok koka a chet na lama khuma che vak Erika erochi ai lem lova a chan chu thil thlendan hi a shevek to Eric le Margaret hi he ina hian kartlem te liam ta khanan ron luta hetia he inan ron lut hi an lutira tangin Margaret hian mang chetak takanei ta thina amu manghian a hne lu tukhi ataksa thlenga ngongin aron che chuak thina zana har pha asia tuna thil thleng mek ang hi ni mai mase an pa Erika ngai tu na chuan an nu tan hian a shom mel viau na in ataksa a hliam nei pha em in omlem lova lo om ma se mumang ani bok nen aron hara aboya azo ve mai zel nen hian thil hanti vak ngai na a shebik lawani annu chu adara wanina chula ne mol mai thin hetiang tho hian tu na poti meka mase ton tum cha Margaret hiaron thoko ka thungila thlop thlopin an palama ena thla kha ka mule aron tile ta ama po in thla mu thu hi soi thina mase Eric hi chuan mo thla a tharawi ti mi ti velin achang ngai lo inga avaka ngai lo buai thla ka ti jok em thin kumtam vak lo liam ta khan Margaret hian spiritualism movement hi lo zom ve thina heti laya sa kho thil lar em ni in heng spiritualist hian thito te hi biak le thei an ni ti hian rinda na ni Eric ro hi chuan thla vel hi ring ve hau lo chuan tu na Margaret dan te hi ma a spiritualist ho lo zom ve to na khong vek khani aring tlat he an in an lu tharna hi adik lo lam ni lovin an nuril rulam ani zo ka ring mase Margaret ro chuan an omna in hi a sang ani aring tlat tum nei thla phubalak tum lam nge engi mo tum nei thla a om ni na ngai tlata amu manga zan te na ti boy ni na shia tuna po zan lai ni a Erika po chaw ve em a annu chu in beng da ya mu hil tur na ti mase hemizan hian Margaret hi amulok tu lova an pa bola chon thil om zia hi ka shia tangai tunge he thla hi ka shia tangai engwanga min ti boy nge ati mase thil thleng aom to lem lo kar khata liam le a Erika po ri ru boy le chaw takin chawka a annu nen do kan an kila an ma a medium a oma a thuboka medium te hi mishing le Thlahrang in kara palai theianga in soi Thlahrang be theianga in soi te hian ni a Thlahrang biak na hun an mangdo dani medium chuan bati te chitana Eric le Margaret te chu an mit ching turina ti a chan chu an tran to do na he ina thla om hi adu an zo to do dani Erika hian he thil he hun an mang hi inga awak angai belem lova thil tak thleng theya ngai lo anu puita na ti ve ni bera heng thil hi a oi lo shim kanu puitan kanu puya mu that le theinan ati ni ber an mi dan ching ta medium Thlahrang be thei chu chera thu in anung le malama abu hau ti sha theya chuan thla chu betran ta a ama ron in lan tur te na ti a adu te zot atir chuan Erika rin ang che in engma thleng lo maseri lo te a annu Margaret chu thau thu din living room lama tlana Erika na zui ringot Margaret chu kan zelin in noya tlan thale ta Eric pon azui vezela thila sha thiam lo hle engi omzia shelo lut tuk chu annu bula chuan enge thleng hi engi omzia ti ina ko Margaret ro chuan a chang lo thil ti tum nei angina om annu chuan in noya ding chuan a ba da lo phar chuak a zoi muanga leilam kokin omak em mai ron chua Erika chu a ko na lai chu lai turina ti ta Erika achi ai ve tan deuh hleka thla arin tak wanglam ni lovin anu puya mel makta em le a oron chuak mak tak mai chu makati ve ni a dan hi dik lawani lem chang po lo ni se a chang thiam ma a hlo om hialani Erika chuan enge kalai ngutang atial lai tum lo mase medium kha aron chuk ve wata Margaret hi ama takani ri lo he in Thlahrang om hian mangani hi asoi ang choni ti angai aron ti ta si
Margaret po ron chong le in lai ro helai ro ron ti ama ayin thu pe a iti angai ron ti Erika chuan annu chu ena medium chu a en le a o enge ka shelo ma se kala yang ti in swadur chu la in a lai chan ta a reilo te ya swadur chuan le ya enge mo azuk deng fu a thil sakani lung lian vele mo ti maya ma se medium le Margaret te pon an ron ena thil sak om na lai chu an hai ta a le ya in thil reng thinga siam box cheto tak mai hello ni a an pot chua kan hong chin chu le Erika chu atol nung dor achan chu he box chunga hian mishing ru ro alo omani Erika chu ron hoi chuaka Margaret chu ena he himi he thla himi nang ma ti boy tu che chu aron ti Margaret chuan omak tak ama o anglo tak thau chuan Erika chu en pa in nilo ati thil ni dan chu he ina thil lo thleng to hi oma he thla tak hi chu he ina lo om thin doctor Thla ani a kumsom pariat lem ta khan he doctor hian mei chele lo pangte lo zaya thiamna tak te lova dan phallawa azayani athi ta si Doctor hian diklo taka azayani ti mi ten an shed hlausi manani don enge ati le ataksa te tu chanin thingbo ma akhung ta a box hi quick lai minalwan le veka a in waya aphum ta ni he thil thleng newspaper an chhuana tak ani maktakin doctor hi athil ti wang hian manani lo tu manan she chuak lawadam chung khan masi adam chung hi zak tak le in thiam lo takin a manga chona to pa ama po athi ve ta ka khan a in thiam lo na nen a thlaraw kha a ha dam thei dalawa a in puan ma chu chon hetia Margaret ati boy chin po hi in puan a du wang ani theya in noya kaltira athil ti te hai chuak turin ati ta aloni he thila hian police te po ron enrolin engkim shet chua thei phani ta a kumsom pariat liam ta apoi khoi nu chu chui chuani ta ni kumsang kha chakwa somni panga April thani a chonhulama hausa tak chung kwa mi le ro le si hi an in le chevel zau tak Eastern Hungary a sakura a chuanga a omna vel te hi engtika mo ata tur alani don ti shekkarena en kwala an in bul tho ladeu ohleka an huan a thleng chu adinga pangpar huan ma a oma huan a hian sakor tlan luti ratum nge moni ading phota thoktu pakhat ron tlan vatin top turin le wat turin ati a hen ha thoktu hi le chi rol pui velani a asoi fi a ama po in pangpar an phun na laya sakor lo tlan lu pui to a apa alung oi to lo zia te alo shila ipa alung oi to lavania ama ai tlan lu po khan ti in alo soi le si helom lo hle apa in athu noi lu tuk hi angai theilo thina tuna midang dain class yam taka angai field workerin apa alom lo thu an shil te hi za thlakati a apa hi an ram lal ber nuai chia lal tak tho ram oppo nei tu lal ti theyani anu po lal nu ni in leisi hi an fa pa ani lal in ro pui takan cheng bok leisi hi anun hi nuama ti ve hle na in apa hi chu astrikin afa pa hi thunun em achang chuan leisi hian apa ro le ni na te hi ala ro chun do na adu dan takara warel ve thei hun tur hi ngai to veng thin chuan leisi hian apa mu tiradu apa ni mai lo tu na field worker a rol pui pa le field worker dang te po engtik lai pon thu an pereng thei bik lo ti lan tiradu a asakor chu pangpar huana tak mai chona tlan tira an pangpar moi le hluber ber te chu jilta leisi tumdan chu ina leta apa bula kha field worker ama lodang tupa kha he katumani field worker chalo takani thu report atum ma se a ho a apa biak na huna nei lo ni leng in apa buaya in le lo chungchanga buai puya chuan jana lo ni a heart attack in apa hi alat hi zui apa thia changa kar khatani a leisi hi an ina ruayan thi a mitam takron kal zinga a oma anu azong achan chu anu a tha em ti a enangai apa voina tangin an ron ho chi a akal hotan reception an buat sai me kani anu a mumia lo a omna mun tur chu she theingal apa a thia chang khan anu hi buai de ohleka an pa kha heart attack wanga thia angai theilo tha ani aring tat baga athi dan kha
lau takathi ni ina sia a chan chu a thi nuwa me lava mu masak ber khan a mel kha hlau me la puani a thi khan hlau takin a thi ni ina sia doctor ro chuan heart attack te chu arun thleng thuta a chunga thil thleng a tak saron dan kha makati in hlau thonga nga a mela alang ani theiani adi mase an nu ro hi chuan ring theilo ti luyani tu emoti ani atitlat chuan an pa thi atang hian an room an pa thi na room a hian a tom chara an pa thi dana fel hlel engemaw a omem ti in a enchin tuna lesi po anu room lampani na ron kala aron keka anu ina ron chang ta ngei lesi chuan lo chukla mi khwal ta khurun boy pui ve ro ti a ma se ai ti ina boy thu evidence zonga a boy thu lo shil lesi an engma soile ma chuan anu chuan kongka akhar mak anu tharuk chung chu thil thlen da na ngai reng lesi nu po in hun tam zok roma in kal khumina manga lesi po sakor chunga chuangin huna mang thina ina a om tam lo a pe ilo ani ber anu hi an chung ko rel na keng tu berani to a ma se pa thi atangin pa ngai takin om hlei thei to si lo amo phurna pohlen lo na sa lesi hian ama a oma akuta engki ma om huna ngak hlel zwal he zan kha chu october thalai holani a apa thi atanga tharuk na chi ani lesi an ama in tlai chu eya ama deuh hlirina ei to shim shim anu hi aron chuk mai mai ngai lo an eizawa lesi po injunga muturina chhota a masia chholama hian a thina rimina lawm lo em tuna an nun dan hi she omati ama om mai acha ka he an in le ro rel na hi akuta om turina du tuna an om dan anu kuta thil la om vek si ro rela ati tur ti si lo in khung reng maya om hi aning to ani an in le engkim mai hi a hlui chemai don te pona sia ma se ti theya nei lo amua amita chinga alo mu hiltran veta masi amu hiltran che atia hian a tho thut awring tukri shiat wangani anu awri ni tia shangal bok pui tu nge ni lo awani lesi chu zuang tho wata anu omna roma atlan wat an ompui ti ho po an ron tlan ve bok an lut chule anu chuan an khum mong lam malo ko ka ram hwai ron lan thu lo soi ron bo tum ang takin ama ti hlum tum ang maya aron om thu lo soya chuan he ram hwai hi apa po lo ti hlum to tu a thi na chan khani ang ti in lesi bula chuan a soya ram hwai hi apa ti hlum tu ani aring nget tlat mase lesi le an om pui te hawe ro chuan an o ilo an ena ram hwai po om lo anu hian mang chhia nei mai ani an ring chia hlo te chuan an nu fa an om nan hun an pe a an kalta a lesi pon anu chumule turina shila lesi po ril runwal takena room panina kal le a muta tum le an thil ton hi she omati a engchen nge la dai don tia ngai twa adot zan ni le chung chu lesi hi anu awri hian akai tho ta thina anu in ram hwaya mu thua lo soi ve bok atuk thumna chuan lesi hian ni theina she to lo anu room atom reng hi hruai chua luya tuk chuan eidun pui tumani voi khatal pa ngai taka omle turina du mase anu room an kika an bia chu anu ina run chang lo police officer ina ron chang alut chu anu le police officer pahni dinga mu a lesi chuan enge ni ta ati lesi nu chuan police te chu ram hwai zon saka ama ti buai tu le apa thi na thlen tu ram hwai hi chui sak tura alo ngen thu le akawani thu lo soya lesi hi za awangin a thilo chawina inshia a oilo zok police hiala nuina kau hi mase anu bula chuan khonga in police te hi kalti ro ati anui ro chuan adu lo atum nget lutuk aru maram huai hi anazon sak nge yaring mase ani na taka chuan police te po hian thil thlen dan hi an shethiam tak tak lawa thil hi serious tak takem ti velan thli thlai vel mai ani ri lesi chu a chuak top a sakura a chuanga atlan wang hemizan hian lesi hi amua anu amuto ti poshia anu room kotle abor vela police detective pathum an omboka ezan hian enge moram hwai ron lan le po a viltu turte anni police an omte hi lesi ta ni ro thil za thlak takani a shi omati le mase mi ta chinga mu hil chanta mase zandang ang thawin zan laya anu awri na kai thawle lalpa le fasa thlak tak ti pa ina thawa akalla zela anu room apan alu tanga engma omlawa alut le don ti ringsa inakal mase room alu thi anu room chunga hian detective pakhat tlan mu a chuata engemo atitluwa amma na sia he police bulami police ina amman hi ram hwai tak tak angina muve lesi nu in light aron on ta
thil ni dan chu leisia hian apa ni na ala ro chun hi in ring ma se ama hi an fapani masak perani lo apa in anu aton ma hian me chedang pakhat lo tong to a an kho chunga mi din hun niam ve tak ne nan ngai zonga fapa an lo ne ya chuan he anu mek na ram chin zau taka mor lam ram hi aruka an fapa alo enkul na atan apeni chuan lisi pa hian akal sana an in le a che vel an in ro pui tak le a che vel a ero tho tur na apeve thunga afapa le afapa nu te hi an lo in enkul ve na tur ma se a shan pa in ngai evento ngai lo he an fapa nu po hian an omdan hi apum mai ngai angin apom mai to ma se he an fapa aruka anu ina enkol hi chuan apom ve vek na in khania leisian pangpar te rap chelo tura anti hnu po ara chiat vak ni atang khan aril ruana ta ema achan chu huan enkol tu field worker leisia pangpar rap chelo tura lo ti tu kha aruka apa fapa kha alo ni reng ni in huan enkol kha na lo ni a leisi kha akal thuima ma a ha taka athote ati chevekani ti chuan he aruka fapa hian an chung kwa hi zirtir na pe ka du ta a lalpa le lalnu tha tum lau lu tu ka siama thi tiratum athok ta ngei bok lal ina kala zanla ya ram huai angalangin lalpa kha ati hlau tak tak alo hlau ema heart attack ni na thi ta rengani mase ram huai lema achang zela lalnu vankom jat bula mase ahlau ema awaram huai ka mutina in ani kha chu athi velewa heart attack anei ve heklo athil tum chu acheta ni ber atopa chuan ram huai in omlo leisi unau pa mai ni in puan sina mai ko rap takwa mai lo ni tuna kan hu me khi he chanchin buwa an chhuwa na ani a lelnu zara tipon asoi thei omang chu ram huai zan tinama ti buai tu mu tuma abe na le apasal thi chan arin hlel tlat na zara hian ati tu dik tak chu man ani tange nge ni tu khachu kumsang kha chakwa somni pasari august thatir lam khani a meiche kum somni palimi ines perry hi kholian vaklo vermont ta anule pate chena farmhouse in hnung lama tagena run luta chauka aron thleng hal maya apa po chauka alo oma mi papa khata shet ngai lo omve bok apa te hian in chibaya apa o ole tikhan kan indiam felani mai lom ni atiri te sia a apa poron hoya ines ron huwa apa chuan ines hei Clarence Sinclair ani a an in le kan in thleng do na thu te kan tiam fel chi ani atita ines hian makati angreng hle a mase asha thiam chau vele mai ines hian unau dang pathum ania anule pate hian tunan omna farmhouse a hian an enkol salian veka mase ines le unau te hian om sang ve vek to a anule pate po an lo upatan ve to boka abikin apa hriselna athalo chau to a helai farmhouse enkol hi atan thil har sa ani to engemo chen chu apa hian an in hishal atum thin to a mase leidu tura mu theilo mase hei duna chuan in thleng pui tura mu a apa hian soidan chuan Clarence le achung te hi an farmhouse a hian anon lutanga an farm po hian enkol chhunzom ngal don ani chuan amale anupui te ero Clarence te in hlat em lawa an omve thung don ani ine sitan hi chuan hetia in thleng vel hi amak tu angrenga masi anule pa te boina chin filna ani thau boxi an seilen na in mangtha ngai ta ma se an mamo si a an in chuan chwa santa karei vaklo nuwa ine si anule pa te in thara oma an in sonvel ti fel tur tam em ate apuya sakor to lai lir ron tlan ri asia an in zona aron ding ni in asia an hoi chuak china wa ena mase to lai lir atanga ron chuaka muwa a en hi kongka akhar le vat alok ngal achan chu he to lai lir atanga ron chuk hi Clarence Sinclair ani ine si pa ne na in anin thleng pui pa kha he anin in thleng hi ine sile anule pate be sei angani haulo ine sinule pate hi atir chuan an phur ve ema an in thara te an han luta an oma social tour an shelo athavek mase hetia an in thlenga tanga rei lo te ya atir lam te atang hian Clarence in an in thleng pui pa ero a omda na diklo so mia lovin an in hluya hian aron kal sia maya ine si pa bula
in thleng le si turin a ron ngen ta thina thutluk na dik lo alo siam pala hrethiam le sham turin a ron ngen ta thina hei hian an ril ruati buai em a an in adu lo na chan soi ngai si lo khongain thutluk na dik lo ka siam ani ti in a ron ngen vak ringot mai zel ma se ine sipa in a phal bik lo soi fel vek intiam to chu intiam to ani ative tlat kha farmhouse a cheng tur khan a hrisel nei na tlin bik to lo thualo soi thina Clarence upon ina social tur shabik chuang lo nen in thleng let angian ringot ani a ine sipa po in chhelu tukle rin tlak lo kan pe bi kan ni chuang lova kan ti fela thu kan tiam vek to ative tlat ai ani top mai tuna po aron kal hi ina tangin kongka kharin an lo ena an in bul nai de ron thlenga mel munom lo em a samathura a mel angwaya dark circle po ani na sa ni enge mozat mu to lo mela pu aron awa an farmhouse a an chen thei to lo thu te ron soi le thile dam in karani to tak thu te ron soi ma se ines le achung te hian kongka an hondu to lova an lo bedu to lo atopa chona beidonga a ho veta hei hi Clarence an ina aron kal nun berani ma se an in hlui an farmhouse hlui chanchin an shiat nun berero ani don lo thung kar tam vak lo aliama November ni lia ni enge mo chen na satakin ro sura ine se hian newspaper chiara an veng hlui an in hlui omna chu thlina takle ruwa tuipuin aladeu ufekti amua an in hlui an farmhouse ngei po alatela lo ni chuan an farmhouse a cheng chhungkwa te po an thevek ma se he chhungkwa te hi Clarence Sinclair te chhungkwa an ni lo thil ni dan chu khatia Clarence te chhungkwa ine sinu le pa te in an lu khan Clarence khan mu mang she om tak tak nei thina anu thi to amu thina ni chuan he farmhouse hi chhuwa san vat ro alo ti thina ni thil thalo thlengdon ang main chuak vat turin alo ti thina atir chuan Clarence hian mang chhia mo ti a ma se amu mang hi zan te na mang top ati mu tha theilo abuai zauta lo ni ti chuan an in hluya in thleng puile turin awangen ta thina lo ni a ma se an lo rem ti to si lo adu let na chan a soi lo chan chu mu mang mai lo ni bok nen ma se anu thu soi kha theng hil theilova ashal taringot mai lo ni chuan he athutluk na hian achungkwa achan himta a anu thi to in amumanga athu cha azoma an him ma se an in leitu te chungkwa ero an thi pha ta fekani hei hi hemi tuma tuilian lai thalak tak tak chuani